Meghalaya Weightlifting Association hakajing yala muba Donald Rambai kumu president kala Pynlong ya ka seminar pan aji hikai halor ka Olympic weightlifting ka taiew Lynter Nongpoh Bhoi district ya ka ne ka seminar lawan man aji hikai da arngut ki IWLF certified coach iba kentup yo samla Anastasius Randong Sngi na Meghalaya But upala kaya rabana ka jala Assam hakane ka seminar kinong wani simbenta klayo ikiji kai sapang ka mobility warm up but cool down ka snatch clean and jerk power training haga weightlifting but hakiwi de kiji kai kinong wani simbenta hakane ka seminar klayo ru ya ki sernot haka level ka banangkong kom ki coach la sakhi ya ka jingwan bani simbenta si rehem ki kon samla ka jala hakane ka jing aji kai sapang ka Olympic weightlifting ka bashi tayo स्पेशल थैंक्स टू अनस तो मुझे वो बुलाया आज जो कोच के लिए जो ट्रेनिंग हुआ था तो उस एग्जामिनेशन के लिए मुझे बुलाया गया था तो आज का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा गया मेरे हिसाब से आगे जाके आप लोग एज ए कोच मेघालय में अच्छा काम कीजिए तो आई होप मैंने जो आप लोग को मेरा नॉलेज से जो आप लोग को एडवाइस दिया है तो आप लोग के लिए वो हेल्पफुल होगा तो आप लोग मेघालय के लिए डेवलपमेंट कीजिए तो हर स्टेट में जाके आप लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आप लोग जो टैलेंट है उसको सर्च करके लाइए तो और मेघालय के लिए वेट लिफ्टर न्यू कमर्स आप लोग नया लेके आइए ताकि आगे जाके मेघालय को रिप्रेजेंट कर सकें नेशनल हो इंटरनेशनल हो तो आई होप आप लोग ये कर पाएंगे तो आगे जाके मेघालय गवर्नमेंट हो आप लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा तो आप लोग काम करते रहे वेट लिफ्टिंग के ऊपर में तो थैंक यू ते हंगने ngai ku blame ta hangne ya ke borok balawan sim bentai ne ka kenca training kumolong training coach mo first step ndai te lamba anas lamba dan coach na po Assam I baladon hangne bila ai coaching ini ki berujung na po Meghalaya te kidan ke menyongut belai le ne ke exam te kene ke exam kalong ba tip e kono bor ke men lakai ke weightlifting kalong ke ba phi ke step 1 ba phi hap tho exam kalong kene kum balabu jong anas ki point ban tho ba ka weightlifting kuno men lakai ke weightlifting ke di men tip ka snatch ke dan kong ka snatch ke di men hang tu ke dan ke question ba tho anas kan usun lakai ke snatch tang tu don ki bai tho ne bakalan dai dem ka snatch ke dan license da pi pass ka snatch pi sa jump sa ka clean and jack license te kini ki exam pi di ban tip sa ban le ban tadau pi ablong hi pi ap kai ki game ban lakai kumno ban lakai ke weightlifting pi ap tip ki rule ki ain te kan ke exam kalong ba concern ba kin yo ki khna kom le sibon ban tur sa ki wei pa ki district te khamtam ngai khublei na po Assam di coach ng Assam iba lalek ya ka national labun teli po India iba lapun yo medal labun ha po national kalai kindo iro apo Uttarakhand te tangkatang ongi pi ba simkhiai kane namar kane kade Olympic game te kamju ngai khublei ya ka government ka ba lailat ba yangi kamda mi anas belai train yang te po ka ya ka company ka sep ban sim ki player ban pen practice sang te klempep ngai khublei pi sia balaiwan stom na jangai te hakane gasngi te tangkine kinten hi ngai khublei pi